Sudah mulai. Oke. Kita cek sebentar. Mana ini? Mana. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seberataan. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Didik. Oke, hari ini kita akan main game lagi nah. Pakai bahasa Banjar lagi. Bahasa Indonesia. Kata Pipa tuh. Kita hari ini main game zombie lagi nah. Dying Light. Oke, ini episode yang ke-9 sudah. Ada sing tamatan aja lagi. Nah, semalam kita habis menyerang wadah Rais. Kita tatak tangannya. Hari ini apa pulang nih? Locate the people who can take you to sector 0. Oke, kita ke misi aja lah. Nah, yang belum subscribe amang, makasih yang di subscribe, di like, follow, share, komen lah, bertahan lah. Yang kada ketujuh di dislike, kada apa-apa aja amang. Yang penting bukan kamu nonton. Oke guys, kita langsung mulai lah. Wah, lihat gambar ini kamu kada kalah jual lawan GTA asli. Ya. Oke, kita langsung ya lah. Kita ke misi utama ya, kada usah misi-misi nang pinggiran tuh, malih kada sing tamatan kita. Kenapa senjata? Ada zombie. Astaga. Hancur modal buahnya semalam tuh lah. Berarti buahnya berdiam di atas tongkang. Mau ini lah. Nah, situ aja lagi lah. Oke, kita kemana? 476 meter. Kita beladingan aja deh. 3 aja senjata lah. Panah kita. Oke. Ayo aja lah. Nah, kita ke misi aja langsung. Ganti aja senjatanya. Jauh misinya sekalinya lah. Ayo. Kajut nih tuh keluar makan dalam situ. Jangan hirani. Tenang lu. Baju kita bagus, baju olahraga. Nah, mana pulang sana kita. Jebak bro. Jebakan maut tuh. Pelajaran sektor 0. Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Good idea. Thanks, Brecken. Ini ada jalan kan? Tuh ada jembatannya lah. Jembatan tangga. Nah, ini jalannya. Kadap penjana kelihatina. Mangga orang. Bukan harus kamu kira nyaman udah naik ke atas nih. Astaga, ada mang ludah. Mau kamu ludah nih kan? Batu kepalanya. Empat lalu aja mang. Gua nih kan banyak. Melut apa melut? Cekep tadi ingat lagi dah kalau lausan ngari mainakan. Tembak pulang ini. Sekali jay kan senjata nih. Siapa yang meludah? Siapa meludah? Mananya? Mani yang meludah kita. Misi uy. Jangan ingat kita. Panik. Lockpick net. Habis kan inventory kita nih lah. Astaga, lockpick ada bisi. Iya jamu kamu. Mana pulang? Ke sana kita nah. Ini loh. Nah ya jalannya. Nah ya. Di
kamu parkoran emang menang lihai dah. Sana. Ada pulang jalannya nah. Kita lampu ini lo. Nah, kawak. Harap nih ini berdiri di atas lampu kam. Siapa itu tuh aku riak-riak. Astaga, zombie hilang. Hei. Mana senjata gitu tadi? Nah, ayo banyak menyasahi. Ayo kasih buka. Nah, mana pulang pistol tadi lah. Banyak. Op. Kam raja parkour ini. Nah, baik kam. Oh sampai sini. Oh ke sini kita suruhnya. Apa digawe di sini mas? Nah suruhnya masuk. Mana ini? Apa nih? Oh mantap orang. I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You're the one who chopped Rice's hand off? Aduh, kawasan pender, banyak yang pender kan. Mana pulang kita? Mana pulang? I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Crane. Keren ya. Oh. Nah, loket the people gitu. Udah tadi loot. Jangan ada mengingat loot di game ini harus meloot, pokoknya loot paling penting loot. Nah ke bawah pulang suruhnya. Salah. Masuk. Okay, we'll get you to the other side. Right, when? Right now. And what about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. No, man. Sana pulang. 400 meter pulang kita pembukaan. Dasar jadi update kita main game ini. Ada salah kamu nih baju. Ke sana. Oke. Ayo kamu. Nah, jangan diherani zombinya. Membuang peluru. Buka aja kita. Hetang aja dah. Kemana? Nah, airdrop lah. Kosong sudah. Nah, belanjaan orang. Mati orangnya. Kenapa binjalak? Bergerak ya. Kada terjajak kita. Kamu kenapa bakar awak orang? Ayunya. Kamu anang didik sudah lihai parkour. Jangan macam-macam. Berapa lagi? 300 meter lagi. Ayo Pak. Naik. Iya sip. Madang. Jauh lagi. Mana pulang kita? Ke atas sana. Mana jalan naik ke itu? Kita membersihkan dulu nah. Nah, pulang ini. Belakang orangnya. Acut beneran.
persiapan nggak? Tokol palanya tuh kan, tokol palanya, tendangan lo, palanya, pikam, makam, itu rahi, aduh, cekapa, kena racun, mau, kada sinatian, ada kurang. Kambing tuh tutup lawang kasih air tak kan sampat hidup tutup lawang makasih tutup sudah lawangan hidup dan ini ternyata kan rusak ya. Ayo gantiin ini belum ya, apa belum nih dalam bar sini. Nah udah uring lah. Oh listrik kita bawa lanut tepos. Nah pasang sekeringnya, nyala lampu jadi wadah uring kita. Ayo ha lah kita tinggalkan lo. Wah ini jam berapa nih? Jam 7 sudah. Jauh lagi lah. Di dalam sana kah? Astaga, baiklah. Kita manu inventory dulu yuk. Ngeri. Ayo ke di atas. Oh ini gimana? Lawasan ngeri menakan. Ingat lagi dah. Lockpick itu mana lockpick? Nah, nya lockpick. Ambil beratan. Limbah tuh apa pulang lah. Ini baik aja kah rusak dah. Mana tadi ya melihat medkit tadi lah, darah tadi. Kerja darah kita hilang. Anehnya. Oh ada nah darah kita nah. Yuk ujuram sudah. Outfit kita berganti loh. Mana pulang lah. Oh banyak benar. Ini Argentina nih. Bendera Argentina. Ini bendera apa? Australia, Indonesia, Kanada, Prancis, Greek, Hungaria, India, Iris, Italia. Sesuai negara ini. Pedang. Ini mantap nah. Lari. Nah ya. Oke, kopi. Bubuhnya di luar tuh, Dek. Nah, jendela nah. Nah. Jam berapa nih lah? Jam 7 lewat. Sempat aja kita yuk. Ini jam 9 buahnya berubah nih, zombie gila alien gitu. Masuk sini kah? Masuk sini. Yuk. Kadang lah. Nah, nih flare. Kita ganti senjata bang lo. Astaga, ada senjata kita. Bulik pulang. Senjata karena diambil. Apa pintaran benar. Yuk. Ya banyak lah. Nah, banyak aja. Kenapa kerja tadi? Oh ada. Panah nih merupakannya loh. Ini tokol. Ini 92. Ini 78. Nih tokol ini rusak kita merupakan. Kretekan gitu mana ya? Kretekan gitu lah. Kalau bisa kretekan nah ya.
direm gitu. Biar aja. Wani aja kita lah. Betang kita masuk. Yuk. Hop. Kenapa pernah naik? Siapkan senjata nang ini. Nah, nyangkut. Wih. Nih jomblo gila nih. Dan. Sampai enggak? Sini kam. Naik sini kam. Mati kok. Wani benar kam. Mana aku jauh lagi. Jujur kalah jalan sini lah. Buka kita. Kesana. Yuk, jangan berstop kam. Ah, ya Oh, ada pemadam kebakaran itu. Oh, ngeri. Ayo kemana? Situ lah mana? Mana jalannya? Mau loncat? Iya, bisa lah. Obat. Mana jalannya? Yuk, harus lewat sini kan sekalinya. Mau mana kam? Sekalinya naik ke atas jalanan situ nah. Nah, ini jalannya nah. Jalannya naik. Nah. Buka, loncat sih kamu. Nah. Manis. Iya, bahar pinggir-pinggirnya. Nah. Kenapa turun pulang suruhnya? Naik kita nggak? Terowongan lagi. Meter ya. 52 meter. Ayo, sentar hidup kan. Mananya? Apa? Kok tak masuk? Buka, kasih buka. Selamat. Kita mendapat 2 sapior, dapat di sapior. Skopior. Nah, hai, kadap. Mana pulang? Sana. Buntu. Oh, nih kawan. Ketok. Keren kah ya? Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you Kamu sudah change your ditunggu-tunggu scenery. ya. So did you take Jade through too? Who? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Maybe. Don't know. We don't always ask names. Kemana kita nih lah? Penjara kan lah? Bisa di dalam terowongan di sini ada. Follow your guide. Empati ya. Apa ya supaya berjalan kita nih lambat kayaknya lah. Laju. Cek. Nanya sama. Kita bertunduk. Last time kon bisa top rating. Orang. Ada orang sini. Banyak kumpulannya Tina. Woi. Oh, teroris bukan kamu nah. Main lah.
Lain lah. Bener doa Hasan ya. From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Follow We the need to map do this one by one. to And sector this man 0. needs to go first. But hey, just got. Sana ada suruh We've been mana here for jalannya? hours. I don't make the rules. Sini, Pak. Wait here. Tadi kami. Oh, ini laut bawah kah? Oh, banyu. Nah, Bagunyong kita nih. Sana. Bahinak, bahinak. Nah, ada bahinak. Ingat. Ayo matian punya kita. Nah, matian nah, zombinya matian. Oh, mana kita? Oh, naik. Aku kabus melihat. Oh, ini nah. Oh, itu jalannya nah. Kemana gitu lah? Ini kalau lah. Nah, ya. Ini mana ulang? Oh, itu yang warna kuning. Pintar ya. Salah tadi. Lihat sini. Kita ada maunya. Kadang-kadang lah. Hop. Nah. Kita salah lo. Hop. Nah, bujur. Suruhnya menyebarang sana. Yuk, melonjak kita. Ada lagi yang udah kekait. Hop. Ya, sampai. Nah, ini jalannya. Masuk kita. Apa nih udah, apa nih yuk. Ini kenapa Wario lah. Ay, bak zombinya. Ay. Terus keluar sana. Nih, ada kunci. Sini kan mana? Nah kawan nah, hidup. Pistol ammo, full. Ambil, nah dapat pistol kita. Kadanglah mengganti lo. Ini berapa pelurunya nih? Oh banyak bang pelurunya lah. Oh pistol aja kita dulu. Pistol mantap. Kayak James Bond kita. Bujur dah. Isi lo. 8 ya bawa. Nih jalannya nih. Tangga nah. Mana kita? We tried to keep the route clear, but there may be some infected here and there. Shouldn't be a problem for you though. Nah, lepik. Iya, sip. Pedang bisa perokok. Siapa semua? Jangan sampai hilang. 6 bijiannya lockpick nah. Nah. Aduh, patah. Nah. Dapat apa kita? Yuk, dapat apa kita? Dapat ini nang kau kapan. Pencer dahak. Oh, lihat sini. Jangan tahu mana. Zombie. Yuk naikkan kita. Oh, ada kawan naik ke atas. Ini tercampur kita. Jangan mendapat zombie kan kita. Shotgun.
Kadang ganti shotgun dulu kita. Ada pelurunya lah. Shotgun ammo berapa nih? Ini ada berapa biji kan lah? Mana? Sebijiannya. Jangan bikin sayang lah. Sayang. Ini salah. Nah, pistol aja kita. Oh, menyeberang ke situ nah. Yo, ngeri ya. Hop. Nah, ya. Hop pulang. Astaga, Jakarta tahu kalau bisa menyeberang tadi. Nah, ya. Kita buka-buka loh. Oh. Nah. Sampai lo. Yo, sinian pun kan. Nah, bisa kan? Ah, bisa menyeberang. Saya sayat benar itu. Agak dulu. Bukan gila ini mau kan. Pistol itu mana pistol? Pistol, oi. Hop. Nah, gila pulang. Hop. Sekali tembak, Cak. Oh, mantap. Tani kita. Mana pulang? Oh, ini aja nih. Udahlah. Si molotov aku tuh tahu lagi kan. Nah, sini kumpul. Cuman kan usang. Ya kasih putar. Bentar. Terbuka lawangnya, terbuka. Tutup lagi, nggak hawa. Dapat pulang di sini lah. Oh, luput. Wah, ini kan parah. Hah? Betul sana. Ya. Oh, skill point. Nah, apa yang dapat nih? Apa ini ya? Ini apalah? Aduh, gak paham. Ini throwing tuh menawak. Ini aja dah. Gak paham kita. Nah, kita loot dulu. Oh, kita masuk oleh kamera. Nah, udah pulang nih. Nah, ada apa di atas nih yuk? Ke atas dulu kita. Nih, garisakan lo. Naik dulu lah. Nah, reload lo. Nah, ini darah nih. Nah, apa tuh? Mana? Emang udah. Nah, sian nih kamu. Ada apa sih enggak? Jalan mana yuk? Ya, gugur kita. Kamu naik? Nah, ya. Ke pinggir dulu, ngapain kamu loncat langsung?
muncul lagi. Nah, awal mula sampailah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada sampai kalinya. Naik pulang. Tantang menyerah Widik nih. Nah, ke sini. Batu. Ke sini. Oh, naik kita lah. Awan nih. Nah, ya kalau ada pulang. Nah, ini jalannya nah. Mintil. Hop. Ah, ada sampai. Hadanglah. Pipa sini rupanya untuk bau ini. Hop, ayo kita mau. Kenapa? Coba lagi. Nah, mau aja. Udah sampai ya tadi tuh. Jong. Nah, mana pulang? Ah, sini lagi. Nah. Bujur lah. Nah, bujur. Kita belungsuran kita. Rise has me by the balls. What did you do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. Buka dah. Ini bang mana? Mobil. Ini bang. Ada. Apa tajam ke bawah? Wah, jujur lah. Ayo ingat. Cepet naik. Hai, kenapa? Hai, kenapa yuk? Banyu asam kah lah? Oh, ada menembaki. Sembunyi dulu kita. Turun dalam sana. Biarnya aku bina. Nah. Yuk binak. Kasih. Hai. Pesawat tuh binak. Nah, kalau ada jalan lah. Apa nih? Ini nah sana. Jangan bersentar, udah ketahuan kita. Yuk. Headshot. Jam. Oh, ganti jeren kita. Mana? 20 aja peluru kita lah. Tengah. Sini kam. Tunggu kam, ini benar. Mana pulang? Sana pulang. Kena kedekam. Mati. Itu pulang siku. Mana? Oh, tengah. Headshot. Ini pulang. Yuk, congol dikam.
banyak kita. Ambil. Banyak duit buatnya nih kau. Nah, darah belang. Kau belang sini. Nah, dapat kita apa ini? Astaga, hehe, kada sesuai harapan. Ini belang. Oh, kulut-kulut benar ya kam nah. Sian bukan kam tuh, aku jadi anak buah Rais bang. Oh sana. Kita, situ bang apa? Hah? Oh, buntu. Sini pinanya nih. Isi lo, isi peluru. Oh, naik ke atas kita. Hai. Mana kita nih lah? Rekam sudah nih, peti pulang. Nah, gitu ah. Banyak-banyak kemarin bonus. Jangan posit tuh bonus. Nah, ada pulang. Ah, ada belok ikan pulang. Belade. Museum kan ini lah. Nah, bawa lukisan segala macam. Kita dilihat mana yuk. Aduh, kenapa merinding seorang emang main? Hai, mana kita nih? Ke atas sana suruhnya. Kita hukum makannya lah. Ini santai beneran kamu. Ini pulang sih pong. Hah? Mana nangkap tembak? Kena. Ada lagi. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the Saviors. He sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Naik Be kita sure ke to atas. contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Bagus wadahnya Tom. Got it, will do. Wah, Keep your naik fingers atas. crossed for me. Naik pulang 8 meter lagi ya. Aku apartemen kan ya? Leave the building. Nah, kita meninggalkan gedung. Saviors my ass. The bastards are Oton, working with Oton. Rice. They ambushed me and I barely got. Wuih, di kotanya kita. Mai bagus ih. Okay, here goes nothing. Makan. Jade, it's Crane. Do you Ini copy? kota metropolitannya Jade, dong, tapi it's zombie Crane. Can juga you hear sudah me? yang berkuasa. Damn it. Latihan juga sudah manusianya. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you Bagus copy? wadahnya Kang. Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're Kaya here? bakit mencari Kang In ya? the Zero? Fantastic. Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way and we'll be waiting. Oh, kami menunggu ikan ya. Oh, sana kok. Lepas arahnya Dr. tuh. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Rain? Yes, I hear you. Ini What's Kang going Kang. on? Nah, I'm in Sector Zero. Is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be ya, easy getting kena. in. I had to barricade myself inside because of Rise and his thugs. You okay? Trapped inside my lab, but safe. Oi, You coming my way? mana? Not yet, Doctor. First, I have to find Jade and recover Zara's research. Okay, I'll Ready? sit tight then. Yeah. Not like there's anywhere for me to go. Oh, Be
Be careful out there, Crane. Belum loncat. Wah, matan atas ini apa nih ngarannya nih? Panel surya, bisa manu listrik tenaga matahari. Asik nih kayak ini kita parkuran asli nah. Oh, tendang surya karena rupanya kubur kita. Ada pulang aja. Ini bukan kamu, bisa kita naik sini. Nah ya, ih sampai kita. Hihi. Safe zone, nah ya. Oh, naik sini. Mana pulang naik pulang sini. Wah ya, jalan ini. Sini pulang. Ah. Dapat bawahnya. Hey, you're Crane, right? Ih, aku keren. That's me. Kamu siapa? I'm Michael. Troy's waiting for you in the loft. Good to have you here, Crane. Aja Michael. Crane! It's a pleasure, mate. Wih, I'm Savvy. Need mantep anything nih technical, rambut I'm your titik. man. Bonpang. Almost rigged a way to break through the comm jamming. Come on, say hello to Troy. Wah, ada Yeah, I'm Kyle internet Crane. kamu sih? It's good to finally put a face with the voice. Oh, terbakar mukanya nih. Ini siapa nih? You're looking for Jade Troy, Alderman, Troy, aren't ini you? ngarannya Troy. Yeah. Have you seen her? Kamu You know where she mencari is? Jade kan ke sini ya. Ini sini kah ya? Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade, hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs, so just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. Please, just hear me out, okay? Oh, The thing is, Sarik jadenya. the GRE hired me, alright? I was Ada supposed mau to find dapat out keren where Rise rajunya. sent this Pasang classified siapa file, ngarannya sebelah. but that doesn't Tadi matter udah anymore mati because tuh. the ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out some way to let them know that we've got it. You bastard! Jade, You bastard! Jade. You bastard! Damn. damn it. Crane, the last time I spoke to her, she was at the university. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you will have to find her. Kamu harus mencarinya ya. Nangpang itu gugut ya. Ya. Part to Jade at the university. Ke universitas kita berapa jauhnya? 200. Oh, Cito. Ada. Nah, ini gantungan lagi. Yuk. Wih, mantap. It's mana pulang kita? Naik AC. Ini lain kampung. Bisa tempur. Rami. Mana pulang sana? Aduh, jangan minting. Oh, yang sini dingin. Hop. 4 jam. Troy here. Copy. What is it, Troy? Savvy has an idea how to break through the radio jamming and contact the outside. Hop. He'll be working Iya. on that while you're busy looking for Jade. Mantap tuh, he. And if I may make a suggestion, Jam avoid berapa the nih? Oh, infected pagi. if you can, Pagi, okay? masih pagi. They've always been dangerous, Huh. but now they're mutating into something even more deadly. Oh, jalan sini. Nah, ya. Aku ini berdebar jantung. Ini apa lagi lah? Nih, kan. Hop. Nah. Tuh adanya. Hihi. Oh, Bang. Hey, buddy. Have you seen a woman buddy. named Jade Aldemir? She's got long dark hair. She's tough as nails. Yeah, she was talking to what's his name over there. Jade. Thanks.
Wah, ini nah, masuk. Jade, Wih, Jade, mantap are you podanya. here? Kamu kah? Who are you? What do you want? No sign of Jade. Damn it. Kamu putar. Pusing. Wanna jam? Hey, can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no shit Kamu from lihat anyone. Gobingan Her rambutnya name's kadap Jade girang. Aldemir. Orangnya She was jadi. here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it! Did she say where she was going? No. But you're Crane, right? Kamu She keren left kalau this ya. for you. It's a mirror. Why would she have left me this? Well, I can't say for certain. But she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. Naik pulang ya. Warung. Blueprint susah. Larangan duit kita berapa? 7.000. Panang kalau kita tukaran ya. Kritikan gede kam mau jual. Kita baju jualan gak? Mana nang ada jualan? Nah nih. Wih, mahal kopi sekalinya. Wah, 8.000 duit kita nih. Ini kemana pulang kita, suruhnya naik pulang. Ini Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? ke sana pulang suruhnya. Troy, this is Crane. Do you copy? Oh, sini. Crane, I was just about to contact you. Sally broke through the jamming and I think you better get back here. You have to see this. Nah, suruhnya Why? balik What do I have pulang to ke see? sana. Kamu harus You melihat have to see it ini for ya. yourself. Just get back here, alright? I'm Ada serious. bakal lalu Troy ini kamu suruhnya kita mau balik ke sana pulang. Benar sampai. Perasa hari kamu. Mantap kodahnya bujuran lah. Kolam renang. Ada ini. Ke kiri pulang. Hop. Wah, kam. Anang bidik raja parkour. Hop. Hop. Oh. 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 Hop. Ada mau. Sini. Nah, ya. Nah, naik pulang kita. Kemana lagi? Sini. Nah. Naik ke atas sama lagi kita nih. Nah. Jalan ke atas ya lah. Dasar mau yui awak ya. Agility pulang kita level up. Yuk. Kita lihat dulu skill. Nah, apa nih? Grapple. Ada sip. Ini matahkan tulang. Oh. Ini bang. Hah? Oh, meloncati zombie. Nih. Ini apa? Aduh, bingung nih. Mana ya lah? Meloncati zombie ini gini, mantap. Naik pulang kita. Nah, Troy. No matter how many times I watch it, I still can't believe it.
Kita kada bisa waktu An lagi ya. internal global relief Berita. effort document surfaced today that, if verified, Ah, implicates the epidemic. GRE in a Kada terkontrol. far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the Virus Haran, GRE ya? had plans to weaponize it Haran kok and sell it to the tahu. highest bidder. Worldwide backlash has... No, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I Aku made nih it yang out. paling terakhir sudah ya. I can't believe I'm still alive. Juang yang hidup dari We mourn kota all those who karantina. didn't survive. But as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. The Ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern. Something the zombies could never do. Payo jarang lah. Trouble is, we got the runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong Hanya enough to tulis do dibahas this job. terbakar. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. One more thing. Pendapat lawan Michael di sewer apa sewer 200 meter pula aja. Aja lah, bertahanlah sampai sini dulu kita. Nah, lawas sudah nih, sejaman bisa nih. Nah, jadi ini kita disuruh mendapat Michael pulang di sewer-sewer. Saya tahu tuh di mana tuh. Nah. Tuh sana orangnya. Nah, kita lanjutkan lagi di episode yang selanjutnya lah. Nah, ini kita sampai sini dulu. Malam dah mengantuk. Lah, banyak lah. Kubunkan jangan kedingat, sabrek, like, share, komen, follow. IG emang juga ada tenang bidik lah. Pokoknya biar semangat, harus semangat nang bidik. Nah, bonkem komen kasih tuh barangan lah. Abang nang bidik hendak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.